idalat. Ingan di tamang, om di tanak, om di spiritu tebi tuang. I gracia di Tuhan Yesus Kristus datakaw, o mi kaginapan di kiningan, o mi kapisan di Spiritu tabitua, miyampay no Diyosu sa viavi. Tapi na ngavi, kano mga kundodoso ngavi datakaw, o makapapotonda na di datakaw sundi do mamalamay di katapatan tahom lati tabitua. Mga kunzo, day di kiningan tabakas, om day Diyosu ay tapinay ngabi. Dan ako pamidaw so koso, id pamusaban ngabi ko, id boss ngabi ko, iduno inay man ko, iduno iaw ko nang ngazan da mimang. Maza dahasa ko, maza dahasa ko, maza dahasa ko tagaso koso. Itinapogi makinsianzo di Mary. I obitwa pointi hambus hahangay. Sa viabi di tasab om sang tingabi. Om Diesu tapinay ngabi. Do sumambayang montok dago. Day di Tuhan kiningan datako. Kikosenan na dadi datako ikiningan tabakas. Umuhyong dodosong ngabi datako. Umagabit datako day kaposizon sa lajul. Tuhan kosyanayno. Kristus kosyanayno. Tuhan kosyanayno. Kabuntugan day di kiningan, idi takabas kozo, basan day tuhun ngavi tangabasi, pagiginovo do itana, mangaso si kay diyaw. Menangku au gigina si kay diyaw. Sumamban si kay diyaw, membantu si kay diyaw. Manak si kay diyaw daw kapanang katahuadan ngabi. Montok kabontugan no tagaso. Tuhan kiningan, laja poin surga, oy kiningan tama tabakas. Tuhan Yesus Kristus, tanak nanak tantay son. Tuhan kiningan, domba di kiningan, tanak ditama. Mengido ka di doso ngabi di pamagunan, kosyanay day degay. Mengido ka di doso ngabi di pamagunan, tay mo o sambayang sa. Pino ikaw ko da idi abananan di tama, kosyanay day degay. Tu izizyaw na iso tabitwa, zizyaw na Tuhan. Zizyaw na takabas koso, Jesus Kristus, miyampay di Espiritu tabitwa, idi kabontugan di kiningan itama. Amen. Kano sumambayang, itadabay no, ipalamazan, tadaw tagazo, di Sancti Simon, Sancti Jude, Apostol ngavi. Oy kiningan maza di apostol nung abitwahan no kapagabit dagay do monoy mo dongan no kanangay ko no do manak maza di kapakinsyanan di Sancti Simon Sancti Jude do ecclesia tamoy mo ko no da do gumazo maza do ko gumuon do tuhun o nga tumbazan idiyaw maza di Tuhan Jesus Kristus sa tanak no imamama siya mamalinta, miyampay diyaw, idi kapisan di Espiritu tabitua, kinaingan montok sa hihinaid, ay so kapupuson. Amen. Pembahasan manta disuat di Santipol de Tuhun ngavi do Efesus. Okon no di ko songko subazan ngavi ko toy tutumumbuhoy ngavi songko subazan tuhun pagun ko ngavi
miaga dosa viavi di santi ngavi, om bogizan ko di paganakan di kinengan. Bogizan ko do isohamin ikiva di apostol ngavi, om profeta ngavi, muntok pinosong kadan ngavi di, om i Kristus Jesus sendi, om muntok batu pisuk tagaso di, miaga do potitikit ponoigi, do nuhud poempahud do idisido. Do saviavi gumazo do idi iso panambazangan tagazo to bitua idi Tuhan. Om izyozu ponogi idisido nga nakaba do id iso hamin id nombo ikinengan do poingizon idi spiritu. Ibos di Tuhan. Bos di hono po nga humabus tumongkop do sompamagunan. Itavan ngavi papabal di kabuntugan di kinengan, om i kinakvahadon tavan popokito di kinalaja dohongon ngavi di sido, tadaw sumupohi tadaw domagan nu di susuzan, om sodop sumupohi sodop do papabal di abal. Aiso boboson, aiso bos, aiso oho do ongo, ngagisom kodim poton no podi nga, poto tongkop di tanah, bos nga video ho kodim pot kozo dari som pemagunan. Ozon dagay izyaw oy kinengan, taymon sa izyaw do ituhan, i kokovangan tabantug di apostol ngavi o mga zodiaw oy Tuhan. I Tuhan miampai dia zong. Pembahasan manta dia bal tavasi tabitua sinuat diluk. Huminabus i Jesus do minugad do di konuhuan tong sibo do sumambayang. Om sanso sadop isido id sambayang day di kiningan. Pahisaw na po itadaw nga hovo no disido i mokiki iya nga vidaw. O minamihi do apodom duvo diho. Pinunganan disido isiho do apostol nga vi. I Simon i pinunganan disido do i Peter. O may tapinay kusay daw i Andrew, i James, i John, i Philip, i Bartholomew, i Matthew, i Thomas, i James, tanakusay di Alphaeus, i Simon, i pinunganan do i Togiat, Zilot, i Judas, tanakusay di James, i Judas Iscariot, i Duminadi do popopot tabus. Dadi minundok isido miampain diho. Tuminod do iso gana tantay idnombo do doiho no. O tinimungan tagazo di mokiki iyang ngavi daw. Miampay do tinimungan tagazo do tuhun ngavi. Mantad sa viavi bogizan do Judea. O mantad Jerusalem. O mantad di uvang tisandat do tayo Sidon. I nakoikot do mokinongo disido. Do mokihingos do taluo nga video ho. Tuhun nga dina do tambivo tangalat.
nga nahingasan ngavi nogi patitikid tuhun ide tinimungan tuhun tagumo nga kumininam do kumama disido tu kuasa o huminabus mantad disido i minamohingos diho savi-avi. Iabal tavasi di Tuhan. Pinay ko nga abi. Nongo to ko ibos da tabitwa. Di tadaw bay na. Kokomoy do kapamihian di apodom duvo. Apostle. Imakiki iya di Jesus. Dadi maza no di sambayang di Jesus on di kumina da ama di sido minokiano do kapanon tudukan. Napihi i apodom duvo. Kampay no i lamazon to ko da tadaw bay no. I tadaw tagazo di Sancti Simon Sancti Jude. Jadi montoko pamusavan da toko mega di Sancti Simon Sancti Jude nagi di apostol ngabi inapihi i apodom duvo napihi Jesus papondom papaingat nagi da toko da za toko nga napihi di Jesus. Jadi mega di ongo toko agumo atuhun da semua di ho habi no koza di Jesus sebab koi ho i tuhun da ginamuan da i Jesus kanu da mamahingos. Jadi sa toko nga sabagi no pihi jadi obi toko bago i pembahasan di sangkoniab kokomoy no do titak di Tuhan. Pain hosok i talan do toko teko bakat do toko nga kita di kiningan maza no do kinapodsuan do toko i apamihian do toko pambizo toko nga obi toko den pamanan nagi kaladya teko misi do kiningan da papati hambus di kaladya di sido. Jadi dubo tuhun diti di Sancti Simon Sancti Jude mika di ongaw toko nagi i pembahasan ko iso bogizan ko da isa hamin ikiva di apostol ngavi profeta ngavi montok pinasungkadan ngavi di. Jadi apodam duvo iti apostol nagi kampay na Simon Sancti Jude kamazan na nakapaguhu iziho no ngavi iti do i nuno ikamazan do leaders teko mamuan ngavi do i apanampuanan do kaladya di Jesus. Jadi tapinay ko ngavi sa toko nga nahaw nagi dai nakapabalan di sido diti. Ano no? Inbogubay toko masana da boss da kiningan di tadaw bay na in kaladya do tongabitwa i titak teko penuan di kiningan montok da toko kano no tay mo toko i Jesus i Eucharistia tabitwa diti isido no itamay mo miyampay da toko manantudok da toko ihugwan da toko daid kaladya teko misi ngavi i papanaon da toko.
Azo ko na Tuhan kiningan do sa bibinangon, tumazad ako bosiano, nakotoy mo sikoy di lo tita kon sa diyaw. Tumadi tana om kaladya dohongon nga widatinaw tuhun, dumadimay iti montok dagay di lo ti do koposizon. Azo ko na Tuhan kiningan do sa bibinangon, tumazad ako bosiano, nakotoy mo sikoy dihing anggur takon sa diyaw. Tupadi ko bas anggur om kaladya dohongon nga widatinaw tuhun, dumadimay iti ditinumon do kosundubanan sa. Imang sambayang ay tapinay ngavi, dakahubukan ko am diya sungavi. Atay mo na dadi di kiningan, itama tabakas. Damaso sikoy mamantang di kabantugan pointi hambus sa hahay di apostol tong bitwa Simon Jude oy Tuhan makinsian sikoy do taimonu o sambayang vidagay ambu anon sikoy no dai kalamazan tagaso mipadan di katapatan tangahom lati tabitwa maza di Kristus Tuhan za. Ituhan miyampay Diyoso. Pain sabato o ginapong ngavi Diyoso. Kano manak do kapanang katahwadan ngavi day di Tuhan kiningan do toko. Totoo tapot do katunud otuhid iti kalajasa kapamasisansa. Tumoy mo inambon no po dumanak diyaw do kapanang katahwadan ngavi. Oy Tuhan, tama tabitwa. Kiningan tabakas ko zo aiso kapupuson. Tu isyaw gugumom pi kambing biri-biri salajul. Aw magiduan di panano nga maza di apostol nga balakatan pointamong di mangumohig di tamoy mo. Moy do opolinta no da di sontop gugumompi kambing biri-biri no suno damamuan di idngan di tanak no. Omingkano, miyampay tasab ngavi huguan ngavi tasab, miyampay ti kon ladya ngavi pamalintan ngavi, miyampay sabi di mo gigizon ngavi id surga, kuasa ngavi da surga, umazaw zikay di hazaw kapahazan do kabontugan no, miyampay ay sa kapupuson mga zaw zikoy. Obitwa, ituhan kinaingan, kapuasan ngavi surga, taban tanan no panudo kabantugan no, kasan initakakas poso, aso isido iniko dengan Tuhan, kasan initakakas poso. Oto topot abitwa kaoy Tuhan, itavud da savya bikabitwahan, itinapogi, do dizono do abitwa, ititak ngavi, sumambayang sikoy, mazada papasondot di spiritu no dari tingavi, miaga bohobow umato. Moy do adadida itingavi da montok dagay, di tinan, omza di Tuhan Jesus Kristus sa.
Untuk ditimpo dan iman patabuso sido. Nasaga ko sa da suminuang daid kon da sandaw. Minaganoy sido da loti o minanak da ko pa ng katahwadan ngavi. Minangakib di o pinapatak di mo kikiiyang ngavi daw mos bos. Onuo iti sabiabi ko ang pangakan na diti tu itino itinan ko. Ipatakon may montok Diyosu. Idlahan mi gadi untuk napungo imakan min susadap. Nano di sila isasabanam insan po da minanak, do ka po ng katahwadan ngavi. Pinatak di sila ida di makikiiya ngavi daw mos bos. Onwo iti sabiabi ko, ang panginom naman taditi. Tuiti na isasaban di zako. Isa di batos kababago aiso kapupuson, ipotungwon may montok Diyasu, ang montok tagumo. Montok ni kapohiyangan da daw songavi. May na iti daid kandaman dago. Ikatapatan tahom lati do katumbasan. Pakapal si Koido pinapatasan mo ay Tuhan, ang papatahan mo pinatungagan mo, kisong mikot ko bago. Itinapogi, do masas kay mamalamay di kandaman di kinapatason kinatungagan daw. Patakon sa diyaw oy Tuhan, iloti do kapasizon o mi sasaban do kapamasusan. Manak do ka po ng katahwadan ngavi, do nigitan sa kay diyaw, do kapadan de dubangano amanampuan de diyaw. Ahudok ko zo, zikoy do sumambayang, do magi de tinanam sa di Kristus. At imong skanadadit iso, masa di Espiritu tabitwa. Onda mo, oy Tuhan, Ecclesia no. Paintongkop, id patatongkop di pamagunan. Amabitan na sa sido, di kapanuan, datahuad sa kaday. Songvian miyempay Francis Pope dagay John Bishop dagay Saviavi di Father ngavi. Onda mo nagi ito pinay ngavi dagay. Inungokodop, idi kahansanan di kutungagan. Saviavi inapatay in kosyanan no. Tay mo na isiho din inabaw da vos no. Kosyanay dagay, Saviavi, sumambayang sikoy. Damyampay di hahangay tabitwa, Mary, tinadakiningan, Sancti Joseph, Sabado sido. Sancti Simon, Sancti Jude, miyampay di Apostle, tongabitwa, sabi Sancti i nakapapon siko, diawid po pus di umulan ngavi. Ano si Canada, di kabasian, do dumadi, do sampito mungkos ngavi, di kapasisan sa lajur. O mga zo, o mambantog diyaw, masadi tanak no, Jesus Christus. Maza disido, miyampay disido, idisido, o ikiningan tama tawakas, idi kapisan di Espiritu tabitwa. Sabiabi kabontugan kapantangan nga diyaw no, muntok sa hihinaid, ay so kapupuson. Dadi panu di mamamasi noog, mazano kapungyaan pa yung kiningan, katamazikoy damabos. Tamaza iitsurka, pitwa na ang ano, mikot o kapamalintano, hizab no ay manda itana, miyagada inka na ida isurga. Ta kadagay data daw diti, alaw ti sa tasasang daw. Pampahyong sikoy dahasa nga vidagay, miyagadagay da papahyong di santap mamuhasa mavandagay, ada sikoy o pito date kay basatan nga pagkabaso sikoy no mantad talat. Pagkabaso sikoy ay Tuhan sumambayang sikoy damantad patitikid talat, matahuad no damanak at ibabasan ita daw nga vidagay. Damazadi sa kaday do kosyanan no. Panggabas ka na dato mo damantad doso,
Ang point ang pasi mantad sa yabi kasusan ginabo. Damaso sikoy, paingandat, di kahansanan, nabituhan, di kay katan di mamama sisa, Jesus Christus. Tu iko pamalitan, ikuasa, ang iko bantugan po, madiyaw na babay no, sa higitay. Oy Tuhan Jesus Kristus, iminabos di apostol nga vino, pibabasan timponon ku Diyaso, pibabasan ku takon ku Diyaso. Kada intong di dosong nga vidagay, nga di katubasan di eklesia no, katahuad no damanak, da sila da pibabasan pisan, kotanudan miyampay hizabno, imamama si amamolinta, montok sa hihinaid, ay so kapupuson. Ipibabasan di Tuhan miyampay Diyaso tamay mo. Ang yampay do sundukan mo, Kana magitatak di tanda do pibabasan. oy domba di kinaingan, mamilu padidos ang nabi di pamabunan, Hosea na agay, oy domba di kinaingan, mangidu padidos ang nabi di pamabunan, Hosea na agay, oy domba di kinaingan, mangidu padidos ang nabi di pamabunan, onway sikoy daw ibabasan. Intangay, idong balikiningan, intangay isido, imong idu di doso nga di pamagunan. Obito ano, isontop oho de di makan minsusadop di domba. Ay Tuhan, nasa mipadan dah patut ka dah sumusut itap ko. Abosan na po ibos, amingasan may kadudo po. Itinanam sa di Kristus, magkapit at ako, day kapasuzon sa ladjul.
kano sumambayang. Nakatay mo na di ditis sakramentum o Tuhan, ahudok ko so isikoy damakin siyan diyaw idi spiritu tabitwa, danunuman za do mamantang di kinadaan tabantog di apostol ngavi Simon Jude, papatihambos na dadagay sa hihinaid daid ko ginaban no. Maza di Kristus Tuhan za. Amen. Katabian, gugumampi di mananabos, sabo di hahangay tabi tua Mary. Daydiyaw pinatak ikinaingan, itanak tantay son daw. Daydiyaw pinahansan di Mary, ikatumbasan daw. Miyampay diyaw na dadi Kristus datuhon. Tabi tua Joseph, daydagay ponogi, pakitanay diyaw sandi dasanguhon tama. Avito sikoy da lahan kapasisan, pakyanway sikoy da grasya, kabinsyanan sinyo, umuhigay sikoy mantad patitikid talat. Amen. Ituhan miyampay Diyosu, tidakukaw no montok di balakat. Ikinaingan nakapanak Diyosu da mingkakat da ogyot da pinasungkadan nga vipoing apostol. Sikaw ko zonada da membalakat Diyosu mazadi kabasyan tanga bantog di apostol tanga bitwa Simon Jude. Amen. Omisido nakapamunod Diyosu miyampay di kapangyaan po mitanan di apostol nga vi mamadadi na dat Diyosu sibo do ko mohigan diho do sasingavi day di katapatan id paguhu do saviavi. Amen. Moy do maza di kapakinsenan di apostol ngavi katungkus ko na da di tana uhyon sa lajur tumaza do kapangyaan diho kasangano ko do kiniot do katumbasan. Amen. Omi balakat di kiningan tabakas ko zo itama omi tanak di Espiritu tabitwa, sumundot na daday Diyosu, tumimpon, miyampay Diyosu, sa hihinaid. Amen. Ugad no, pabalo no, iabal tavasi di Tuhan.